Maya pa sisilim po kaya katamungan, pagmasusyan taya po ngeni, kapiestan pamandalo ning wana Birhen na Maria, kang Elizabeth. Pakiabetala po king Santa Misa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan daring makatuki Jennifer Soriano, Marlon Joyce and Ira Takdol, Lito and Lori Sapanta, Legion of Mary, Carmelita Solatorio, Melanie Texon. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan daring makatuki Eduardo J. Galang Jr., Mirna Villanda, Angela Pang, Juan Merkel S. Nilo. Para king personal akayadwanan daring makatuki Ninfa Agapito Ong, Abigail Rain and Augusto Mamangon, Mark Homer Munoz, Herminio Linet Nucum and family, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gokwenko, Alvin Maniti. Para king ligtas sa pamanlakbe ng Mr. and Mrs. Rico and Veronica Soriano, Carmelita Matito and family. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Cindy McDonald, Joanne Salangsang, Carissa Aguas Depi, Gildo Boron Garcia Jr., Joselito Go, Pat Ahos, May Cabrera, Rex Cortez, Rosalita B. Torres, Eric Jimenez, Eunice Lopez, Rosalia Lopez Kerr, Olivia Dizon, Albert Songco, Irene De Los Santos, Angelito Miguel, Eileen Makapanlak Sorbano, Divina Gracia Carbunco, Jennifer Soriano, Angelo C. Quizon, Edel Umlas, Eller Vitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king hanggang kapainawan ding kapatatamong miyang unabye, Emma Rapsing Deirit, Emilio Napatal, Amado Arsenia, Romeo Roberto Medina, Arturo Morales, Honorato Malig, Alan Ray Miranda, Leo Canaha Nieras, Alejandra P. Almario, Maria and Ponciano Gomez, Jaime Tolentino, Diosdado San Pedro, Divina Brown, Remedios Saldana Calilong, Rico S. Calilong, Rita Calilong Hurdato, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Solalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, at ding sablang kaladwaking purgatorio.
Talakad tamo po at ikantataya ing dalit a pamuklat. Kilagyuning igpam, paniganak, panimbalan Espiritu, Amen. ng ginuman at iliya kaya kayungan, At kaya ka, antimurin. maya pasisilim po, Maya pasisilim po among. pag masusyan tayong kapiesta ng pamandalo, ning nuwan na Birheng Maria kang Elizabeth, iti mo naman ning tauling aldo ning Mayo, at kay ba't ning misa, may ka-prosesyon tamo po, lagyo da rin kaya katamong magdaon bulaklak, king pabulan na devotion. Kapading karing panahon may kasalatamot, may kulang, si talapot painggulutan, din kaya katang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin nyo ko kin Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga, Amen. Gino, pakalulu, Ginoo pakalulu. ligaya king Diyos, king katas-katasa.
Manalangin tamo. Ganakan talapurin kaya katamong panalangin, di kaya katang intensyon, kingwan kapamilataning panalangin na naman inwa na Birhen. Walang hanggang igpa, inagyagmay Elizabeth, inagyagmay Birhen Maria, iinduning Diyos kaya kang anak bandalawa na Elizabeth, at sabana kayang kingkayang pamangailangan. Papanitilian na kaya sanang makabuklat king dapat na ning kayang espiritu at kambiyan ng Maria papunta nukamang miras king alanganga. Itiyadon mi kapamalataan ng Ginoong Jesucristo ang anak mo, mabibiye magari kambiyan mo ning banal espiritu, meto mo king panga Dios manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning propeta Sefanya. Dalit kang masikan o Siyon, pulisak ka o Israel. King mabilog mong puso, magsaya ka o Jerusalem. Tiknang nananing Ginu, ingke kang pamagdusa. Leko na ing sablang ke kang kasalang. Ing Ginu, ingari na ning Israel at yuke ka. Alang sangkan nga ni bang tumakot ka. Ing panahon, daratang nung kapilan da sabyan kay Jerusalem. Ing ekatatakot, syudad ning Siyon. Emo pa ing tulot, ing mga lambutla, ring kaya kang gamat. Ing ginong kaya kang Diyos at yuke ka. Di na nakantagumpe, uli na ning upayan na. Manakit siyang tulek kaya kang Ginu, at king lugod ng ibayo na yung biyemo. Dalit siya at tumula kaya ka. Masayaya, anting taong magpiesta. Ingamano, ning Ginu. Salamat, King Diyos. Manukunangan niya yung busalyo, ing marangal at banal ng Diyos ng Israel. Manuknangan niya, busal niyo, ing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Ing Diyos, yung talapagligtas ko, yung kakong panaligan, at ala na akong pitakutan pa. Dari na akong upaya at sikanan, yung kakong kaligtasan. Nung makananong makaibiya tulay danong king Mau, makanya nang tumula, ring may malining Diyos, potang liligtas na lang. Manuknangan niya, busal niyo, ing marangal at banal ng Diyos ning Israel. King Aldoy ka, kaya kang idalit, pasalamat kayo king Ginong. Maus kayo, king kayang lagyo, ibali tayo karing sablang bansa, indepat na. Ipamali tayo't may parangalan niyang lagyo na. Manuknangan niya, busal niyo, ing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Dalit kayo king Ginoo, uling mangaya pindepat na. Pabustan niyong iting balita, meras karing sablang bansa. Pabustan niyong balang metong king Siyon, kuli sakya at dalit. Uling marangalya, ing banal ng Diyos ng Israel. At manuknangan niya, busal ding kayang memalen. Manuknangan niya, busal niyo, ing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Talakad tamo po ban parangalan, ing mayap a balita.
Nuan ka, o Birhen Maria, uling paniwalan mo king ing balita na kya ka ning Ginu mi paltutu. Inginu manatili kaya kayungan, At kya ka ang pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kya ka, o Ginu. May lambat, ginaya kay Maria, at marapalyang minta, king meto nga bale ng kabundukan na ning Judea. Mintaya king bale ng Zacarias, at dininanayang maya pa oras si Elizabeth. Inyang dindam ng Elizabeth, impamagmanano ng Maria, ginaloy ang anak king Atsana, at Elizabeth kipnuan king Espiritu Santo, migsaritayang masikan nga na, mapalad ka karing sablang babay, at mapalad yung anak kami bait keka. Makanano kang pengay tuliran, ing dalala na ako, ning ima, ning kanakong Ginu, uling kabuddimdam ko, ing kekang pamangamano, ginaloy ang anak king Tula. King Atsan ko, mapalad la ring maniwala uli ning kekang king balita. Ing keka ning Ginu. Kapatad, ing may babalita, ing keka tang kaligtasan. Kapurian kya ka, o Kristo. Kilagyo ning igpa ang pananganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Ating atlong klaseng pamandalo. Pwede. There are 3 types of visitation. Though the 2 are not official, pero I would like to expound on them for the sake of reflection and application. Muna po the obvious part of visitation. Mumunang visitasyon pa magbisita. Potang magrosaryo tamo na ano nekastang pa magbisita. Misteryo nening. Ano tayong magrosaryo? Nanyang misteryo? Misteryo nening lagayo. Siyempre, potang magdalo tamo, magbisita tamo, masaya. Joyful mystery. Masaya. It is sharing in the happiness of an answered prayer. Anyapin din tangi Maria, masaya lang. Bukas saya iting ebanghelyo. Nung sinumpleto kya pining ebanghelyo ngayon, makabayang bagya, pati tang kanta ng Maria, tang Magnificat. Pwede tayong yabi kitang ebanghelyo. The baby, Zechariah, and Elizabeth were so happy. Itang akit de datang ni Maria at kaya ni Kristo king Atsana. Tula, masaya. Potang masaya ka para karing aliwa, ing tula mo walang angga. At potang agyo mong masging masaya karing aliwa, lulwalas ing kapasidad mong maging masaya. Nung kang bale, kaya sarili mo, ing isipan mo, sayang, ing tula ning pamagbisita. Kaya piyeta mo, sa neta kayong makanyan, kayari-yari na pa ng piyesta mo. Kapag sigupin, medyo tahimik na ngayon, uling yari na yung piyesta. Pero potang piyesta, gano ka rin balen, ating mangdalo, masaya, makipangan. Lalo na potang birthday. Hanggang ngayon, nila ako ang boses, huli ng birthday ko ngayon. Magumsangan musal, salamat po, pegluto yun lang, chow fan, hotdog, pandasal, batirul, kape. Madakala po dahil mengan. Alalo pa rin ang paugtuan. May nervyusan ko niyan tanang bengi. Mera ka lalalo din tao. Dintang yung bagyo, dintang yung bisita na po. At okay mo naman po, may labas, mengan tangan. Naman po, mekong mengan. Masaya. Potang graduation, dakal po mag-graduate ngayon eh. Kailangan may graduate, may level up mo from grade 10, ang dating 4th year high school, masaya pa rin. Potang muna, kaya naman, ang may graduating anak mo, may ganyang first honor, king karelang grade 5, may kaya award ya, pagsayan tamong, magpansit tamo ng mangpeng,
palutula ka ni Takeka. At potang ating kakasal, dadalo tamo. Kalupan itang kasal keng Kaina. Chuy Maria, po pa'y anak ng Yesus. Dinalo, laking kasal, Mikyabel. Potang ating reunion, masaya, pamikatagon. Deng mikakaklasing malambat na nga mikikit. Masaya lang, mikitikit. Pero den ako pun tip ne, potang makipag-reunion kayo, pilinan nyo itang mumuna yung diling sabihan ka rin kaklase yo. Kunyari mo, may gitna kong 20 years ay mikikit. Kaya ba't kasagana mo pa kaya, yung pakibat mo, ot meta baka? May sira ni Aldo na kanita. Kunyari, kalamba mo na yung kakiting kaklase mo, iba charugu abroad, ot metuling kang makanyan. Kaya mo sasabihan mo, kasaya ako, mikit-ikit tang pasibay, kaswelo ko, ikit da ka, masikang ka pa. Napakialaman itang metabala, may kinislap lupa, may dagulayarong, o lupa lang matwa, paboran ito. Bakit? Ing tula, yung ganakanta mo. Baluda naman itsura da, bupay ka lang size. There's a very anti-social, yung haus da karetang comment sa reta. Sasabihan ito. Nang kaya, sa ganun may asawa, ang kaklase mo, Rugo, kapilang ka mga raka mo, naman pala babuktot. Maya talaga kaya ka, makakulya talaga dyan. Eko mangutang makanite, kabubulad na po. Kaya but, these are various expressions of happy, joyful visitations. Like Mary, joyfully visited Elizabeth. Pero lawen nyo, yung pamagbisita ng Elizabeth ay pamagbisita ng Maria kang Elizabeth, masaya, uling atsuya, ing anak kay Jesus, King Achana. Atsuya Jesus, King Busal daw. Nanong buri ko sabihan? Kasi ating pamagbisitang masaya, pero mayayaring masaya at magrasya. Halimbawa, may kipagbisita laki na rin kamag-anak yun, minum. Nyantang mulila, bubuat da na mo keng tricycle, makasabit niya mo keng motor. Kaya ba't may aksidente lang pauli? May karamdam na ko makanyan? O anak kasayang birthday. Kaya ba't nyantang mulila, ating may aksidente, ating mipate, keng bijoki. Muni sabihan, masayang pamandalo, pero alayo Jesus. A joyful visitation, but Jesus and Mary is absent. Nga masanting tamaglalo, masaya, pero magdalang tula, pero itang tula that is responsible and Jesus in our midst. Balutan po ito. Pero rin nga dua, pamandalo, baka ito masyadong familiar na po. I'm trying to explore grounds beyond this ordinary. Halimbawa, pwede kaya sabihan, sorrowful visitation. Huh? Ay wariting misteryo ng lungkot. Ala naman kayong misteryo ng lungkot yung pamagbisita. Pero pwede kaya, atin pong pamagbisitang malungkot? Atin. Halimbawa, masakit siya kumare mo. Pamagbisita ita, pero malungkot, masakit yun. Nakamandar, atsuy, katsura, kaswero ko naman, masakit ka nga mo. Mugawan ito. Mugawan. Mumunta ka, pero ating masakit. Ating kapikakunuan. Ating takot. May aksidente yung anak na. May opera yung tata na. Masakit siya yung asawa na. May ospital ya. Pamagbisita ito. Matula, pero totoo at kailangan. It's actually beyond social. Itang minuna sinabi ko, social invitation niya naman, joyful social invitation. But this one is beyond. May bisita ka, bisa ka sumaw. Bisa ka sumuyo. Then ako nga duwang halimbawa, palageyo kimbale, ating masakit kayong bale ng Elizabeth, Nino. Masakit yun, Nino. Isakarias, makaramdam. May pipi yun. Makapagsalita. That is an illness. Metong pa. Elizabeth, matuwane. Babuktot siya ngayon kailangan ng sao. Apansin niya yung pamagbisita ng Maria. Pilan oras ang magbisita yung Maria?
Pilan oras? Pilanaldo? Na? Is it a social visit? Or is it a visit that really seriously wants to help? Anam yang bulan may natili kang Elizabeth. Ngayon kung magkamali, more or less. Hanggang siguro ngayon, may anak enelikwan. Muli sabihan, yung pamagbisita na, hello, hi, magdalayang pineapple juice, o kaya sky flakes, o kaya magdalayang bear brand. Ali po aliman Talagang titukaan Elizabeth uling mas anak yang bagyay, palak Maria, diyang niya po, mabuktot siya, mangailangan niya sa sinuyuan At yung palang pamagbisitang malungkot akabil yan. Potaneng kay, mamrobleming may nga tao. Ipapatelang mi asawa, may buglang mi kawani, mi pagtampula, visitation in problematic, crisis, and difficult times. O neng kay, ing metong karela, mi kakadepresyon niya, kailangan ng kasabi, kailangan ng kayantabi, ikaing metong amatuang alapitan da. Sana nung ating makanyan, bisita nyo la. Pero eyo mamarites. Neng kay, alito to, dakal pun taong pupunta ka na ako, kung mimimuan po, pari ko. Dakal na pupuntang taong, makisabi ka na ako, ma'am, problema lang miyasawa, kay nakandang miyasawa. O, temo sabihan ka rin pengari mo, temo sabihan ka rin bapa mo. Kaya lang family ministry din, kaya lang couples din, kaya lang pisamban din. Ay mi po asabi pa nga sinabi mi po, ay mi balo po ta panyabyanda ka. Do you know how to handle the problem of other people responsibly? Antibuhay kayo, pengari kayo, bapa. Sinabihanan da ko rin pa na kanyong, ma'am, problemang may bugmi kawani. Pintalan nyo la, dinda mo yung problema yun. Kaya rin nanita, panyabyan nyo? I-Facebook yo? I-text yo ka rin aliwa, isit-sit yo? Eman po sasawap pita talaga. Anya din tao, tatakot lang pasawap. Tatakot lang, you cannot handle it. Anya po, tang makiramdam ko po, makiramdam ko na yung gaya ng ating problema. Kaya rin nanita ka na ako na, wala ko man pundaramdaman ka na ako. Nya siguro, dakal, potang kasalan. Ano karakal ding magpagkasal? Joyful. Ano karakal ding magipag-reception? Joyful. Pero potang may papateno rin may asawa. Potang may bugnaw mi kawane. Potang mangay nanala. Potang tinong nga pa makaintindi. Alalaman nalapitan ka retang dakala ninang, pakabarong, pakamasanting amalan, pakaretroto, may pera. Potang tutong pamangailangan ng pamagbisita, dakataasan. Bakit? Uling dakata mo apagkatiwalan. Kaya kim pamagbisita ka rin masakit. Yung retratuan, kaya pati ka bitso kayong Facebook, daburita siyempre. At inyang cancer, nung daburin pa sabi ng atilang cancer, yung panyap yan. Then give them the privacy. But be there out of love, out of respect. Anyapin po ining pamagbisita ngayon para ka na ako. We have to approach visitation in these sorrowful times with love. Nung itang natin, masaya kayo may kakaklase, okay mo ito. Pagpamiesta kayo, okay. Pero hindi ka pwedeng magbisita kay malungkot na tao, may kaluguran. Sayang mo yung oras mo. And you have to do this as an expression of love. Dapat very sensitive ka naman. Kaya masakit. Nung kailangan ng painawa, muli na ka. Puta naman, bigbisita ko ang may kakaklase. Hangga ko ng alas 10 ng bengi. Inirugong masakit, bisa na yung painawa. Suya po ita. Kami man pari, puta maglanya kami. Dapat sensitive ka kayong kabilian. Misan po itang abi akong pari, alo kayong maglanya. Ako, ibisya pambuhay, Father Raul. Pepala dia po itang manalbe men of light. Paubis po ya pong ambo. Pariya pa. Sabi da, Father Ambo, Father Raul, Father Deo, we are watching men of light. Bisa may pong palanya, yung asawa ko kasi burinay kayo nga alug maglanya. Ba? Punta lang tayo kami. Kaya rin may pong mig-taping. Alu kami, pari, pintalan niya. O neng, itang kwarto na, kaskup. Bala mo, sakto yung katri, kaya ba't? Kaya may kasya, kaya paring bangaragul, po yung asawa na. Yung ginawa mi po, nga dwa nga po nga, bumigsik-sik kaya kitang sulok. Iya pong Raul,
Kaya tayang meto nga dulo banda ken, one nga tiluklukan. Ingyawa na po nga po Raul, banta, malwalas si luklukan, malwalas yung ayabot na yung masakit. Inabit na yung luklukan, linipat na Bigla yung may nguli saking masakit, may katakutan kami. Baliw, bakit? Ita palang kayang, nani po itang kakabida ken kitang lalam. Potang mimi kakabit, di ka rin? Ita palang katiter na, makatuglo niya kaya taluklukan. Itang katiter na, inabit na yung apura uli, kagulisak. Diyos mio, sorry po. Pero habang maglanya kami, may papawas kaya po, ining masakit. Mamulikat siya kaya sakit inabit na yung apura uli, itang katiter. Italuklukan, makasabit siya kanitang nunukan lulwal tangimin, ang mikidaya. Kailangan po itang magbisita tama, makakalalit handle with care. Bagya-bagya. Eko makilam. Eko pumimuan At saka po tang magbisita tamo ka rin masakit. Eko mami panulo. Kailangan mo, minum ka ang makanyan. Ang popang mo na, makanyan mo yung inuman, para pareho. Sabihan, minum ka ang makanyan, tuto ita. Nakaman doktor mo pakilam, tinamang manulo kayo. Hindi ang kaluguran nyo lang. Do not, never prescribe because you're not a doctor. Nung mangutang laki ka, kanako, hindi naman. Pero ka mag-suggest na bala mo ating kandadalang solusyon. Kalulukluk yung Catherine na ning masakit. Pota, tinyang arthritis, mituran niya. Tutoy ta. Tutoy niya. Ako, sasabihan ko po rin to. Ang po neng kay, potang magbisita kayo neng kay, siguraduan nyo naman neng kay mismong masakit, bisayang pabisita. Nung aliya bisayang pabisitang masakit, bisitan nyo din kayang pamilya. Antabayanan nyo rin pamilya. Kasi nang kating masakit, elabisang mamarap tao. Last niya po kwento kayong chapter 2 ko yun po. Ngini po tang maglanya ko, kutang kupa mo, nung papalanya yung masakit o baluning masakit. Kabut-kabut pupuntang maglanya. Pote man palabisa yung masakit. Misan po naman kain. King St. Jude po ni St. Jude. Ating meto nga babae, kalupayula. Ano kalapit kayong pisamban? Mga di aldoldo, kalupayo po. O ning asawa na, kaya paigit pisamban. Man sisimbay ng asawa na, balo, nung maniwala siya nga po gino, may nasa, may binyag naman. O ning masakit na po yung asawa na. Ining taga-pisamban, kaluguran kaya, Pader, pwede mo naman lanya ng asawa ko. Ay, wapo nga ako, Diyos, may abiyabiyatake. Pinta lang kaya po. Nyantang ko, katok ko, bigla din pas, may pakirot siya. O tating pari, makasutaan ako po pang makastolang violet. Linawin na akong marokma to. Bala mo, sinabi na nining masakit, o tatsuka keni. Na nakamanagkat. Nakamanpalan niya. Kubalo yung gawang ko. Kaba pong sindu ko, tuna ako rin po ka rin Lawang kayo. Lilanyan ke po. Kabang lalanyan ke, lalon ke matay tang masakit. Pagdagula na yung matay ng asawan. At papalanya mo kung matay na ako rin. Minawa pa yan. Siguro kalako ka dito, may patela. Pero kadyang mete kasi mita siya siguro presyong kanita. Inga man ang kumo po, potang manaus kayong pari o kaya EMD sing mga di para karela, balo ning masakit. Balo ng buriyang pangadi, yan mismo buriya. There's some kind of a participation when we are helping. Even the crisis at the moment of the wedding at Cana, Mary and Jesus helped in that crisis. They were visiting a joyful wedding. It became very problematic. Pero bayo ng pepa-serve, susing alak, pepatakmana pa kitang head waiter. Ating waiter, head waiter, pepayaus na pa itang lalaking kakasal. Dagad sinerve. Pepa hindi spula pa mo. Kareng in charge kayong wedding. Sa saup lawa, pero the family ting saup daw. Pasibayo, kalupading wedding at Cana, this visitation in difficult times, Mary was there and Jesus was there. Last niya mo po ini. Ating kayang glorious visitation. Ala Ala, kasi joyful niya mo Glorious mystery. Ala naman na maligayang pamagbisita, laman po. Pero pwede mo kaya asabyan tamo,
ating pamigbisitang magbungang kaligayan? Are there visitations that bring about glory in the life of these people? Not happiness, not joy, but glory. When I say glory, it's beyond masaya, mabsi, mikitikit. Nahanap ko yung abanon ko. Kaya pa magbisita ng Maria at Jesus, din tanging panahon, kanitang dinandaneng lagyo iwan, isa karaya, may kapagsalitaya. Milakoy tang pangapipina. Ating anak kami bait, mi bait siyang masikan na pamikakatawan, iya masakit, at agawa na yung misyuna. There is a level of faith in this one. Itang mo muna, yung pamagbisitang masaya, maybe it's out of social joy and relationship and friendship and community, family. Ita pong kadwa, sorrowful visit, ating abi lugut, pamanantabi ka rin masakit. Care, love. Pero itang katlo, tangaw sandang maligayang pamagbisita, ini maging yung bunga ng kasalpantayanan. It takes faith to believe. Mipaldan ka mo rin. Mibait siyang anak kayan, masikan. There is acceptance and humility to bring peace in relationship and grace in situation. It's also bringing understanding that brings healing in miscommunication and mistrust. Dan kaya kang pamagbisita, may gumsalang miyabe-yabe at misabi-sabi rin mipapate, miyasawa, o rin mikakapatad, mikakaintindi. At migdalang grasya na ning kapatawaran, karentaong ating sigalot. The resurrection, the ascension, the Pentecost of the Holy Spirit received are all experiences of the visit that is glorious, far beyond the joyful and even the sorrowful. Sana iting bulan na iting Maria, kaya mo magtalakad kisarili na kayabe na Jesus. Like Mary, we are visiting in glorious moments with Jesus. Ita sana yung paintungol ning kaya katamong kasalpantayanan. Ang kiyang magbisita ko kareng kematem. Ang kiyang magbisita ko kareng makipaglame. O kareng kewalan biye. Malungkot po ita. Pero panalangin tamo itang bisita tamong ita. Miras siya keng ligaya. In kaladwan itang karelang mewala. Muli yabanwa. Ading kewalan kematen. Datang panahon lalo lang sikan kasalpantayanan. At mika lalo lang bayong pag-asa at pamagumpisa. O rin ipurin ka na akong pamigunam, keng piyesta ning pamagbisita. Pamagbisitang masaya, pamagbisitang yang masakit, at pamagbisitang painturo king ligaya. Kilagyo ning igpaampo ng anak, poning balang Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo kapatad at idaon tala rin kaya katang intensyon ng timong balong metong kapamilya. Itangan po pakibat tamo kapamilatan ng panalangin ng Indu mo, Ginu, saupan mo kami. Kapamilatan ding panalangin ng Indu mo, Ginu, saupan mo kami. Para king kabilugan na Santa Iglesia, isane na saing kapag kumbaban ng Maria, ingin duna at uliran, ipanalangin taking Ginu. Para ka rin pamuntok din sa blang bansa, ing reyna ning kapayapan, so paano sanang mitatag king pamitatambayan at kaunlaran, para ka rin karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginu. Para ka rin sa blang daralan kasakitan, ing talapamatula, karing malungkot, pabustano sanang panamdaman daing atin ng Indu, karing banwa, ipanalangin taking Ginu. Para kaya katangan, ingin dunin Diyos, so panakatasan ng lalong makiwangis king kayang anak, kapamilatan ng kasalpantayanan at lugod, ipanalangin taking Ginu. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan.
Igpa, kapamilatan ng upaya ni kaya kang Espiritu, ding mamaus mit mong kapanaligan king Nuana Birhen Maria, hindu ng Jesus, akabubugtungan mo anak, hindu na mo naman, takmam ni sana, ing makahindu ng sao, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu. King kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang papagbanala na kaya sana at gawan karapat dapat matanggap niting kaya kaming sakripisyo antimo nung makanano na yung tinggap ing lugod ng Maria at indu ng Esukristo kaya kang anak ang mabibiye magari manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, Yat antimurin. na yoreng puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos a ginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa Diyos ing alanganga lubos mayupaya kapamilatan ng Sukristo king kalam ning kabilugan kaya kang banal aligaya. King pamagmasusimi king kapigagara kang king Nuana Birhen Maria ipasublyan niya mo naman sana ing tula at ikablas miya naman ing dalit ning kasalpantayanan. Emo nung king makapagmulala ng depatan king mabilugayato ding sablang likas lahi tikmanda ing degulan ning kaya kang lugod. Inyang belikaneng Maria at king kapakumbaban ake kang talasuyo iningat me maging indu ning Jesucristo ake kang anak at ginumi mo naman tagapagligtas king meto ketawan kapamilatana ringangel karin banwa iyampang daing karelang panalangin at pamanyamba kabang masaya kami king harapan mo manggaman king alanganga misugya saning siwalami king karela king matagumped ang dalit ning kapurian at ngamingan kakanta. Ligaya, Hosanna,
Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, babanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayang mi daon kusang lup, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet, pepasalamat siya kaya kam. Piraso na at binyan na karing kaya disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti kanaong katawan na midawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan kingwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kay ang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya. Ing daya, nimbayo talanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita, mipatawaran la rin kasalanan. Dapta nyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag taya po, misteryo ni Kasalpantayan. I Cristo meteo, I Cristo mebieyo, I Cristo mabieyo at datangya po. Inyang yeni gaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyet, kalis ng karigtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka. Pepalyaren mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo. Kingi kaming sanang misalusulog yung katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ting metong ng Banal Espiritu. Ganakan me o ikpaing sa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa. Florentino kaya kaming Arsobispo. Ding sablang pari adinggang malugod na susuyo at sasaw. King kaya kaming Kasalpantayanan lalong-lalo na keti king kaya kaming parokya king Banal Cruz. Ganakan mula rin kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye. Ading sablang miyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, kaya bedaning sablang apostol at sablang santong, tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutuka, gumning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Mausta mo, king igpa, king palalangin, tiro ng Jesus kay katangin.
Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasahupan king kaya kang pakalulu, parati kang ikabus king kasalanan, miligtas king sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, at iligaya manggaman king alang-angga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ikasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang pang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo. At kaya ka, antimo rin. Sasan metong tama po, king kapayapan ng Kristo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, ibigay mo kaya kami kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan aning yato, noon laring mayaws king apunan aning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miya yung amano mo, kumayap na ako. Natawa ng Kristo. Natawa ng Kristo. Natawa ng Kristo.
Alakad tamo po. Manalangin tamo. Oig paming malugod bustan mong puryana ka ning kaya ka Santa Iglesia, pauli ning mga ragula baging depatan mo para king kaya kaming balayan. Parati misa ng akilalang mit mong tulay ang presensya ng Kristo, king Eukaristiyang pigmasusyan mi, antimonong makananong San Juan Bautista, kaya tula ng presensya na king ning kaya ang tagapagligtas at king sepupuna ng Maria. Itiyadon may kapamaladaan ng Kristong Ginoo. Amen. Kaya rin na po ning kaya katamong misa at yung tamong prosesyon ng EMDC po, pong Pastoral Council, ila na po maglid kaya tang rota tamo at gawan tayo po mapangadi yung kaya katamong pamagprosesyon hanggang muli tamong keti ban na maganap ya yung kaya katamong Holy Month of Flower Offering yung kaya katamong parokya. Nung ating po Santa Cruzan, atin lang naman nawasan Flores de Mayo, at itereng the flowers that he offered for the whole man. At ngayon po, bendisyonan da kayo. Dakal po salamat karanggang may mag-offer bulaklak, deng miglid king kaya katamong pabulan, aldoldo, pamanalangin, King Birhen Maria. Ing Ginoo manatili kaya kayo ngan, At kaya ka, at antimorin. bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran, kilagyo ning igpam, po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Yung pamagbisita ay masaya. At yung pamagbisitang malungkot at masakit na kabilyan. At ating mo namang pamagbisitang kapaldanan, grasya, yung kaligtasan, kapatawaran, at kapayapan. Yung kaya misa, midaon. Salamat, King Diyos.